we dey make kasa bebre. Obofour aka no ho biom na we dey wakasa. You see, a minor a woman no. Obi be say economically we are dependent on the government because enyoma be ye ebekọ so nyina. Oman no painful and economy constitution emra memfa ne say policies say ye dey beto to and a bit boy so man mu bedding and emu anya din. Na we no Obofour edi nsem bi aba. Nsem a wo ka no say wotina se na wotina se na wotie se wotie ni yie na wo think as a spiritual person and na obi a wo ye Christo ni mapa. Efe bi woni ne beye akan ebusiafo enkotie nsem a Obofour edi Unim say enipa yo problem. Onyame mo obi nufo adoso a wose nyame wa ha me. Omo obi nufo so a upe fom dia ya konwa kora. No akofa fom wi dia hye ho. Wono so si nyame ya ha no. Onyame wonye dai. Ensu oto a ye ka. Ensu anto a ye ka. Onyame ba akope. Papa mo boni mo. Minyami ani wo. Papa nyami Papa mo boni mo. Ega wasia. Emo nyansa o mefa ne se me no mo tonwom. E pese udru fia. O de Ghana. Queen bi o check 3 seconds. O de Ghana Toto Sierra me kasama political party bi ada. I am a voice. Ghana bankro nim say me your voice. Listen. Better no kura na meka. Opposition kura nim say me your voice. Ghana share border with Cote d'Ivoire. Ewa. Ghana sane Burkina Opa ura Togo ha ya ko ha sitena obi tim. What the strain na twa ho ahia. Ufre ko Nigeria nwa kase be no mo nhia boda bia. Ko hebo ko haram. Ghana ha buru so ayo kada no kada mienu do abese na eko. O na nyame ase. Susu kasa. Oh. Mama kanchao. Eye de ya. Ye kwa anoga ha. Ye benya gala ba fie. Ayire so pa so said day. So we for the body ababa. Ayire so pa so said day. Ye dwa banchire na yamfa ngofufu ye beka akpele. Ye de aburo ni beka akpele. Na banchire so anye Yesu a ye be yam dia ye konkonte. Hallelujah. Onyame wa boga na ko homa dada. Monsusu nya te se de o man ya sa na pampam wada ne ababutu. Ameka sam cheo. Okwa yi ase a ye gya nwumbo wa yi ase na ne bu afu. Oh na musudi eni. Wa mebonsa. Oya benum wa behwe wa bedi wa bepe ma Akani nyina. Hallelujah. Amen. Obu ha wose Ghana ayedin. Anso ya fa Zoom la yo dwuma wa anye. Anso akwa abrochire otwitwi water closet. And you obeye. Cause how you brochire alupele na fa wiem bedi wa behwe wa obu a adwuma kro ye kwadwufo nkobi be ma bu odampam te se nanka aso se Ghana ayetene de be onyame nim ne ma we say American de na dwene mu ha nim de ne nyansa te se to ayede I'm coming, let me learn on tiasie. O si edin sena. Onyame dia wonim ne ma. O fa Yesu sene kra. Ene na je nkonmra. Manus tie.
Emre na ose boy asaponyo. Sinipa bebre sunsa. Sing it. We are here tonight, my one. And so I am no quarry. I said to them, I have been admissive. And so I denied the sana. All of my dear one, your fire, Susanna, and then I am coming. Omanu Sui. God bless you for your word, the great oracle. Hallelujah. Amen. Ebetimi ayedin. Benyamin madie. Ya na mo se Ghana a Christian country no. Yes. E de awurade be ye. Amen. Yesu be ye. Yesu be ye. Na nwa adwuma. Awan adwuma no a. Asanchirane. Asanchirane. Yesu be ye. Na awan adwuma. Asanchirane. But you on shaka last. Last. I was say abra Yesu ni nasuya for nam no. Omko tu ni freni. Tio. Enna omubusa no se wura. Abrantie na ne afrei. Eye den na ne afra. Na what cause am? Efri ni mame. Onana ba ko no. Anane wofa na wota ko nuru so no. O se da bi. Sebe ya mani munyam. Hallelujah. Amen. Sawoti ka mu na kohwe asia. Konfo ayire timu kraba so ofre Jesus. Samre we na urade peso hu ne se. Ne ma ba frɛ hwan. I am being honest. Me ewiase ya de aga na edi me sun frɛ president da. Oh, you need to say me. Opa ko president dem so obon paye. Awurade na do man hia me nsa ukasa. Obo nwum wodem. Obusa no se me na me ka me boa. Okọ ni ko todwa ni Mama Justine. Ase wo kai ba ko pe wo soro boafo me hia o. Asa mama ko man to me yam. Kasa. Na wo sufre nipa no. Odo sufre nyame. Na wo wonya fast na busu fure nyame. Eje dia na dwiri mu a wo sofo be di sofo 100 years. Asama awurade se meka nkyere o man wonya bi nka nkyere wo. The voice of God. Every way na awurade hwese what any Job. Asama na abeka. That voice. This is the time. COVID ba na musuro wu ntina mo kekam. Okono wanko. Waye kutire bini. Wa mo sade ne yedie ko obebre production ase. I don't need any political favor, but I'm speaking to my country. Every way na wo mo ye muslimi for was ye ma ye mpa ebo mu ye tene. Every way na was agidi for ad Christian wo be a Buddhism wo nyame bi afre no. Wose mo so mfra mo nyame no. Ebia na mo nyame andeda. Montia mo dende pa ebiana owanchirichi. Eti unyame no fra no. Me busa o mind the question. Time wa ya befa Israel for ko Egypt no. Omo fa he na go. Na ye den omo ba de omo to pokoko. 31 million or something people blaming one person. Blaming 200 people. We need God. And I preached this message the other time that sometimes when it comes to hardship like this, you need to ask yourself, where should we go? What should I do? What is the next? Who here moving here the end they are over sorry. Up next. Who's other so tell who? Who heard the baby to be continued? Are we going wesa or is going to be okay? Who will help? What's the other idea? I guess I will buy more. Yes, way. And you may be a young commission. We are singing us. We are singing out the church. I'm a sasso. Yes, from Yajasawa.
Oh, now, boy, it is a baby and someone. I just say, wow. I just say, it's in the Android. I want to just say, wow, but we are mobile. Yes, I just say, yeah, the answer. Yeah, you know, say, I have our chick. Yeah, I want to have you. You know, say, I have our chick. yes, I don't sit down. What don't see for me? I just say, me sorry. Ubenya obia ni nyansa nyina ni pona bomu ye pe oba be ka Obofour no de sika wo ne ho nti nye sika na o me ho se me su na wo su ne ye de awreho kofi a wuti me su nkosi kina no pa ye su o ye be chai. What is the next line of action? God bless you. Ya wa ye adwuma ba kun se ye mienu aya abrochira kamaka cho say ye more hours o girlfriend se do so a oh ya brantia twiska ti wakono so na pe ba ko na fa kono ni nyina akọ hye ho a do time of planning and time of economics. I'm telling you, what akọ wedding ta akọ engagement oh ya year contractor and sabodi ade twa rethink, do everything within your means. Sit down. Thank you. God bless you. Papa, God bless you for your word. Men can't say you and some preach. Simple. Men kasa bebre watie wa wasuma share wadwen e kire wadwen comment ka bibi I ensem na wo kan edu baby abrabo no enye man panyimfo na be yama na ye you do bebre on mine no ewiase na ayedin we should all depend on God. That is true. On mine the then e that to abafo say be what to abafo what to abafo. They say all you have to wait is to wait for the next 3 years and the next 2 years near better abafo. But obeka say enye year undidi ana obedidi enti aha and the reason for with them that's any the decision. Bye-bye. Onyadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan e na wasiewie e na wo penchensen papa e de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo nsa se wo mo adwuma so aninti no adansifo age wo mo atum natural things ana wo mo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda